Je toplo, je lepo, ampak hladen ostati do tega je pa najtežje in v smučanju moraš biti hladen, moraš imeti hladno glavo. Tako da priznam, da so me vsi ti ljudje, vse te emocije, ki sem jih vam ustvarila lansko leto, se tudi mene potem po sezoni, pa še zdaj se me, ko o tem govorim, se me ful dotaknejo. Ampak najtežje pa mislim, da je točno ta del, da te to ne zanima in da si hladen in da delaš svoje pač naprej. V bistvu se ne obremenjujem z drugimi, mislim, da se tudi drugi ne bi smeli. Šport smučarski je individualen, na progi si sam in če se obremenjuješ z drugimi, mislim, da ne prideš daleč oziroma ni to prava motivacija. Jasno, ti mora biti merilo, ampak ne neka, ne vem, obsesija ali kakorkoli se temu reče. Čutim ogromno pritiska z drugih strani, čutim, da nekako, ne vem, da me imajo vsi na muhi ali kako se temu reče, ampak to ni, meni je čudno, nisem nikoli na tak način funkcionirala, zato tudi takih vibracij, ki jih pač včasih čutim z drugih strani, ne sprejemam prav dobro, ampak na koncu si vedno sam s sabo na progi.